Enye kenta river bia na obanyono ntoma ama otumfo a obaje ebinim so o Sika Kofi no enye nokore ana be di firibono. I think this kind of argument enye wo. So these things are the okotachiment ya omo nsuo bi wo be montra obese nsuo no tra gise o si nsuo ansa na wa at the same attachment ya e ba dwemo be won nsuo ni bi wo ho no a o sabi ma wo ba no ma o so won sabi no. Asanteman TV yesom sompa Absia for ya makwa baba Asanteman TV so Asanteman TV amamre ene amane de yeni wagro enne ye betwetwe nkomo afa amamre ene amane ne kre asante amamre ene na amane ena ye de baba besommo yewra otoko so otumfo adama onkwaso ene lawyer Obiri Boahen ene ensamtwafo atwetwe nkomo efa asante amamre ene amane eho na lawyer nkomotwetwe mu no ene omeya ti asese asante yoman asante fritete amamre ene amane ewa asante mu no maye mfa ni agro ne kasaye mu no okan ka me ti asese yewra otumfo otekokoso opemso asante kotokohene wono ene wama asante aye enibre na aye fa ya akono na afafo eni ebrebre osi yewra asante hene owo se wofra ntema enya sawo de a wo de koche no enefra no okoche ni bia obeje e wo fel so na wada wase nemom yewra ntema wofra de badwomurumpo no aya na ye nwene anase ye yo a enipa enikura ewu age wona wo ye no na emom okoche ni bia obeje yewra fra asante ntoma wonwe kente papa na ye wokwan ya faso a yanwene saa kente yi enye de ye de ekocha no ena ofra. It's like otumfo ohun so frantoma in any public gathering. Enye kente river bia na obanyono ntoma ama otumfo a obaje ode kocha na omfra bonwire special group banyo otumfo ntoma banyono no public kokwam banyono mabade mano wie fra ansana sa wo no publica no da bia na anu hu otumfo ntoma ntimi pebi and that family no ba banyono ntoma no since 1700 no banu banya accountable ben shahini bia se wa Asanteman. That family no ko ben shahini bia se sara na te se abrafo no na no na otumfo tena dwamu na ne yekono ba ko na no gina benkum tenten gram na no frakenti no o ya abrafo enfri enye obia na be member of that abrafo family entia history and tradition ba akonya no so ana ne kini si ko nso okono enye se te se mi Obiri Boahen na kwa kokko family so okuta PhD or lecturer. And you have this happening in the Islamic religion and the Christian religion. You know, in the Christian religion, Noah's Ark, but Biano Quino don't Sakosum. Yeah, David, you are especially from the Levite family. Who's a Jacob Mano? Jacob Mano. He said, your mother can also Kosuma. Good. So, one day, baby, I can Sakura Yagu, Yabosum Bianigu, and Sawa Bosum Biso. It's a special family. So I think about no crowd baby or on man come from wua. Well, to somebody I sort of a yadi. I have buy a soft for yasha. Bosom do I think babas and fear baby asa. Non fabi. Neither how. And as a baba is motiano. So I am Mera. On an intimate country motian say, my Arabian Chenbunu, Mama may Debbie. Motiano they will decide na manubi. No officing the moti and the drafts. They will decide. Nya baba mano abeshe. Lawyer nan account calendar. Bilim so baka say asante calendar. Calendar no omo afeso a. Omo atakwasi de no. I think it's 40th day. Dediana. Na ewa kude so ho binim dia kude binim so dia kwasi da akude no so bedi ntise na akwasi da di no but na no dia no tim se na eso na ye otumfo ne birthday no
na san years guarantee war no 150 years no nti na no de no na eso na hwe mpanyimfo a obumba 200 mali obaye and oga nipa bebre hwe TV sonti yes but first time I minya kwan Sika Kofi no Sika Kofi be de chine esiso Sika koko and my main opportunity we what is ebinim so Sika Kofi no enya nokore ana be di free bono. I think this kind of argument enye wo wo yeah enye no because you see big person bet be di ase na big person odi tora say obi Asante for no ade Sika Kofi konfa no che na cry ni free so na buy. What is wrong about that? What is wrong about that? Ebinum say free baby na buy ye no mpese wo mu eyire chiri. Benya ben sam na be kan. Me no wakasa sesi ye. Oko baby abeto no etobato manso ben nkranza. Manso ona na ye bono manso bono that 1400 1500 1600 1700 bono manso na akibetu ko ba bebe ye tachiman how for ni tachim bono no ya wabi wo hosisi ya there is a pan ya wake si bi wo me no wakasa sisi ya yo so Ghana kraji fo bibibi ni ene tourist bibibi ya wabi wo ni chembi wo ya wanu fisoro ne bae ya wanu nsuogum ukonu bobi de fa ho na de sere wani mu a ma ahoden unya ahoden wa finish ahoden bia ba na se aba ahoden se physical strength and spiritual and then spiritual chain wo me no wakasa sesia na memene dai upa ko bromanso ho ya wanu ho obeda hu sa ahoden bia ba mu oh so ne wa wutimi hu but bi kura ohonoma na sabio owo ho problem okwa otiminya hono so ya wano nsuo no nimu a betima mema ne maya bemfa bada ba no bema mfa no da bema no so mfa bada ne ba ko nsuo agum be ko nsuo agum na yema danwa ese nsuo tokrumo danwa ese nsuo tokrumo ada be ko nsuo agum na manayema na nko munya na nsuo ntongum preko every society bia ukwa obehu sa na ema no bi ho every society in Ghana ubenya bi uko konfa no chi gi hesia konfa no chi de esod no visio kwasi broni no besi ya no be frani gi na amate no broni no company no be frani gi adentina ma gi ya no abesi na hwemfidi aba wiase nyina bentimuntu uko ba bi bebre a wo na yawa no konfo bi na kommani samba ya na de na free soro yawa ene chain na bai babi bebre nenna kristosom ne nkramosom aba no ama yempem ya yempem yempentie yempenhwe so these things are the okotachment ya o mo nsuo bi wo be montra obese nsuo no tra giso osi nsuo no ansa na watra sanya same no waka na hasisi ya o woni at the same attachment ya eba dwemo be wonsuo ni bi wo ho no a wo sabi ma wo ba no ma wo so won sabi no. These are a lot of beliefs what you say oko esumija ha no go so ko du be kwaya wo fi kokofu wo kwa unsa nifa kwaya bi da kwaya na ho but no da do man kwa bo soro bo asase Sika ntom wo kwa because the perception is esumija for na be free fam no and the binimo eastern region no binimo oti region binimo bono region no how to be free and so na name afọ mo be bono mo be ka bongarat galawe so ba bibia was I believe no asante for no ye no ade no ade ba otwetwa bia ma were ade bia nwi ntini no de ye no ba ko na je se okomma no be na ma asante aya asante because kanina asante nyas na asante for kora ni ho that time asante for na ni ho na kwaman akiromade amakom tafo na ni ho be hemfo no be ko ba be kosa be ko denchira wo no that was 1699 to 1700 be kosa asante for no be ko
ba asanti beko no esenti na wo no moko eko omoko ntokwa ntokwa nti editini beko na ye asantefo. So the word asantefo no came into existence from 1699 to 1701. Etibika chose na bidim bu asantefo in 1600 1500 oboa enya no there was no asante. Obatima ka se obo akwamanfo obo agonafo obo tapafo aptapakra de na nya yi obo adwosofo but they were in existence. Ubo apumasu ni apumasu de say din apumasu for ne kumawu samu kumawu dini pa ne apumasu kumawu bedini pa ne apumasu kumawu ni dia 1699 1700 na kwa man beda ne kumase ni kumawu apumasu beda ne kumawu apumasu say ebosum bi ai bi watronie bi so wane bere to sakuru no enti konfo chi die nua no na ha no kwa man de no eye kum nase na be kumase na pumasu enti ni oni ma bakosampa ukumawu no obeka chose wo free him for all him free apumasu oka pumasu a kire so ye kumawu di so ba bibia obenya oka ye ndua ye odua bi wo ho sa that dua no is more than about 700 years asunsumu enso na akrachi fo nkrabofo ene Christopher mumfi nti mumfi a na se sa ne manyina ne se Sika dwar se na no yakwa kwhwe no de wo mfi a ye de ebu bi ni ye be fi ye bebua ati ase nti tranya chinye se enya no kro se anochi di free soro na ba o kasa enya you are insulting who did bi no matem bi no ba mamre asare ne mankese asamankese yes asare ne mankese utie wa mo history na be tware nsuo no ano dua ne bete so ne be tware nso amanfo aba ne baba ko no be tware bentima nkroso man timi antwa asuo no nso na ntima ntwa amanfo ntima ntwa yawo abakose na mamre no nsem bebre bi no ehu so what ase e bi no ntino se wo mo de Sika dwa Kofi ba me no ka se dua na nkwanta sem ka twa maka se be free soro ne ba adu ya no ofri soro one ya nyama ai edesan na shama kase be free soro ne ba fie da atwede ne be si ofie da eduru joda na atwede na dwo ne be si fam. In fact the third dua nkwanta hene na mera so na Asanteman start by ya nkwanta man no toso miensa and ma dua nkwanta hene toso miensa ono hwan adu ya no na secha mrado that is the third one. Third one time na yo say tutu eti dua nkwanta fese no adu ya no ene ye Obiri ya boanom ne twumantwi but o say tutu time no na dua nkwanta ye sechi amrado na sechi amto you make them sechi amrado dua nkwanta in 1999 eti dua nkwanta kura no was in existence for almost 100 years and sana Asanteman eba minka kwa amayo minka tafo na sabre na ya mama ya modede krum there were a lot of nkro be in existence. In fact, number 1 it was in existence for 98 years and sana Asanteman eba 98 years and sana Asanteman eba nkro bebre na haninum there some of them were in existence for about 100 or 200 years. Now Koti Abenusuma Hinkru, Krotia, that's be free film. Koti was in existence for almost 250 to 300 years, and then Asanteman eba. Na krachi fama ba mumpenya social media, muntieni akwaso, misa bisansani bi. na se na we kra no usua we ofri from baye hwan na de ne baye so nkonko hunu bibia na so free me ka wasum ya de wasum ya chew ya nyode me ka bakosum ya nyode wa ya mwasum a chew diem e za de takre nu wasum anyode na me pension ka me ka no nka oti ho so na we no na mo ntwo mbukunto ebeka Larabanga mosque Larabanga mosque 1421 Larabanga mosque. Yes, 1421. The first mosque a bag. 1421 Larabanga mosque.
eti so 16 Asante is 1699 Larabanga mosque no kura ba almost 200 years and so Asante va so is well near chere and I say UNESCO mu no UNESCO for heritage Manshaya UNESCO for heritage Cape Coast Castle UNESCO for heritage and what chere say the Northern Nation just say ya agiatum titi obi chere titi bi wadisua ya prema bi answer no to the extent that Larabanga mosque no say ba so say no UNESCO $10 million akora UNESCO betua momani si ho say Mansha Palace na ho no say ba say bi otumfo ne asantefo bere ye bubu no akosi bia $100 million UNESCO will pay na be yo modia upon your omfa so bia be kwakonya addition there Ghana bosia na here here from World Bank $600 million no World Bank no UNESCO betu ma World Bank so there say be bubu Cape Coast Castle there o dey man $600 million no omfa no castle nsi yo ene enka developers yi ba kontumfa se wato ba ma wonto wan ko ma betua ba ma wonto a very project dear to their heart enti me ka say bia mato me bebubu am say da bia ba bubu ene ye tua $100 million no ma betua se no ma na nyesi ya shande ewu no enti na o bisa sa nyama no a na sa na che when you read that something look so who ba when you pa no the wo sua bakosem a Asante dia say 1699 1700 ya ka bakosem pa dia state oyakora not then children have been in existence for more than 200 to 300 years enti na o suggestion na wo ma say yem pede bi nsuo for traditional rulers ni ase nananom efa no nka we say ayi ususu sa kweside betimi ay one of them one of the days I betimi dia betimi but I say enya consensus is debatable yeah because mpo over maybe make us an be make us David yeah because I'm fast sorry then mobu a sorry na sorry na gina pa nipa no wi ape asoro ndegu I mean take encourage crop I know your boy free at CAC no better na dia I know your boy we and I know your boy asoro na ho de na ho ifa o second o maka bo muntia either but that's all and it's there there be society bebre you for CPP politics Kwame Nkrumah we CPP and what de na ho ifa so e be a debatable niema ni bi na sa konfano chewu so na niema ahodo bi oye bebre o ahun odena bafam I can tell you as a historian no sa be sena krachi no bu no fe yase no me de metima ka cho say e bia na konfano che tradition no yes no I twam akanya san kontimi mu bi se no e bia wa mfa bibia zo anhim no be yes. In fact, Kofi made a prediction about Ashanti Kingdom from 1699. April 1699, he made a prediction. In April 1999, no, Pokuwaruya. April 1699, Kofi made a prediction. April 1999, 300 years. Mountain. Now Opokuware the second every year. So some of these things be one man na ho odana no abafam. E betima abase na be de koya no bi na ho odana abafam. But sika dware de banyanko. Je da so tede atie. E da so tede atie. Eno na no ye hu ye. And they tried several times. Frederick Hudson tried, Ghana Wesley tried, the Asanteman Award they tried. Ni nyina banyanko. Nananom jinai nananom konkoden oda fam oda fam ese o mama mre na no so se bebre tu for trans ya ye di kan ko chia no ya ko ni nyina na ye woro ye mpaboa na ya makwa ha mum na kwa ntuma na ya nante red carpet no so ntu kwa foko me chia no so sere sawo
I'm from was also. Obiri Boahen no. The historian. Me channel, me call me boy with you, me channel. Also. Yes. Mama. No, so, or mama, no, mama near. You understand? So, mama, we need to respect our tradition and culture. Yeah, me need to tradition and culture, no. It do on my soul, sir, and depot crop for. But don't think I say me yamra abani depot. Obeti menya mosi for bede etwitwa akora no nani ase no say nya akora ba wo no na o ma no sa problem no yeah maximum the pain no na ma ese enye na nye se bia wo man traba mark say yen akanfo no ye de na kuma ufo bo nse wo mo ya so what ase o tagu da gomba for ya tare o mo it is not only the gombas o mo ti ate ha. These are all tribal marks for easier identification. I bet. Say near tete no. Say the bear uni panyin. Mam say no dey wo betimi ama na abofom. But try one corner say ya bonwura. As I say ubutu a ole bia me vice president meshesu. Ana na no ba ya abanfo nyina be woro be mpaboy. Mero madam fo no tumfo. Me da me hye mpaboa kwa. No. Me kwachia gamanche. Me kwa ha me ntoma na say dru level bi. Na fe me hu so ya na me sane kwa ha me wie kran kamento no ya pa so kwa ha no to a certain level right me kwa chia offenso so no mento man me chia he no ba ko me kwa offenso no mento man ya woro ne me fra ne si ba de ba dwene ya be se me fra ne si no me fra ne si aba ba chia no na ba ga se kwa no me nyamo no mo baka nti me fra se no because me free he no we ho ba no na mento na me san kwa ha ye na odru ankora na be de sword no na wa mo bibi kakra sa hen fo kra bisig na me say mo ma lo ya mara mere da bi na na me nya ma mere nsa na oko nkra no ya be o de ni die ma hen kwa so na o de amabe that is the tradition, that is the culture. Nti me kwa cha hen ne ma woro me mpabo a ene so ma ha me ana no so to your question no be saying that is the tradition. I'm not about any sorry. It will be extremely difficult for something to be able to asuo tano. But so better more a drew I just on my memory. It will be extremely difficult for something to be able to asuo tano. But better more just a bear memory. These are all some of the things, and it is our baby tribes and religion baby. O come now for the crowd about the name. Try a baby can buy the mosi, the Dagomba, the Mamprusi, the Bimbila people, then the Gonja. No, Mamma Bako sent me so interestingly. I'm not from him, say Gonja for your grants. I'm not for guys a Gonja for free soda by no. Very, and then they face the Mema Ghana for 99.99999% of Ghanaians. And say Gonja for a guan. What are your grants? Once no him for. Once no ba fa latte no nyina aye gwan for. Latte sa wa kwa fa udru eastern regional ubekọ ko wuram na wokọ ubefa oti party bi wokọ ubekọ ko sibunu is atabu fo no nyina kire pon fo no nyina aye gwans. Krache. Gonja. So oti sa ba ko se mo na de ya ka so gonja fo no nyina no gonja fo nya da gomba gonja fo no nya na numba gonja fo no nya mamprusi gonja fo no nya listen kusasi fo na be free sro no gonja fo de guans. And the first time me ka sa kiro bi no bi si onyi nida o se na da fo bi ye gonja ni no frɛ no manim o se yampa se obere kwa menti abako se bu e na me no ka se bebre ntida. And I'm saying it on authority, Gonjas and over your guans. Okay. Lawyer Nana Obiri Boahen. Asomani. The first coup black here in Africa here, Asomani. He captured the castle. Asomani. Akwam. No ya kwamni. No ya trader. Nto ya so kwa ya no ko twesiri or mafa castle no. Cristobal Castle. So he took over. Bronino na wo otonsu. Eventually
Abrofo negotiated with Abrofo Asanteman. So when Akwamu was Akwamu, one wadreno, Samreno, na Ashanti Yamai, Sawati Asia. So that Akwamu was Akwamu. Danchira, Jakarin, Kazan or Fanum. Even in Ashanti region, a dance for you can't dance here. At Baby Sidana in 1430, 1450, 1500. Oka, I saw a boss say side or dance, no Musisia dance. And then Benny first, historically, Benny first group of people are basically done. A dance here for and then you dance. A dance. Strictly speaking, the dance here for were not all members of the Asante Phone. It was at a later time, Asante Phone after. Ntim Jakari nebani adansie fon kokoya da capture adansie fon onom do mbeka ababeka sentina okofo menanom na be on se basa si de ska kokko wo so pa adansie fon ska kokko wo enti be kra no wo hwa around 1800 kra no se be ka betwi no a wo hwa betwi no a adansie fon adansie fon betwi no na makomako bi damu a ene Asante fon twi no enye Obisi bi misal say yenim omo a wo mo so na baba me interview na baba me abusuafo yamama kwa babiem ba Asanteman TV so yera Obiri Boahen na mote se o kasa no ayana ne kasa emede wo kasa wote bunu ni wom benjije indi ene na sefo omamanije bunu kasa ho omamanije ebono ho se de yera etie no saa na ehu ni se nka obi ate a enka ya sante a yesom no kebe ye fe na ye nika abroso yera Obiri yebo na mote se wode amamre ne amane ene sutie somye eno ebusafa Asanteman TV ena ye besomo wo asante amamre ene amane enwo ensensem yesre se ene ya na woni ya bom punumpu ewo ofidie ne so ena wo hye ya be subscribe to your channel abeni brenia yesomo amamre ne amane Ghana mun sansam kuma sansam mu a wo udikan e na ubehu afa e ma remfi sha obehya ma ofofro hu ne ekoso e wo Ghana mamu ne titiwi ne Asante mamu amamre ne amane a ekoso a yempese e betoto na ase afa ma remfi so obeja comment our comment section wo me a metina musum ena medini area na de hye oforiwa adepa man for frame adepa mejo so Asanteman TV. Yes, so mosompa.